Menteri katanat ki kampun roisor uba sngau balang dahar. Hakalai teri unailar ula lumi ke jingilang bat kinong ilam senong kinong mikmat ke maulai constituency bat kiseng samla maulai pelun. Bania taisani hakabede ba ke jinglong jingman jok marten bat kanie ka jingelang kala semru e karai ban penkloino e ka kam ban wat bat penyo e ka jaka lumnyot ke batmai. Hakani ki jingelang lawan bani sementari kinong yelam ka maulai taun dorbar kinong yelam jong ka SSMP UMLA ka maulai uba PT Saukme UMDC uba Teibor Patau bat ki he ofisar jong ka tnat penroisor uba asngau balang ulethu uba baro ki bawani sementari ki lapen pawi ki jong saukia halor ka jinglong jingman jong ka marten bat kumta nakaliang ke jong ula thau ya ke joint committee kaban kuntup ya ki ofisar ba kinong yelam na mulai ba kini syong perkhat ba di selok ya ki kam ki bede hakman ulay thu ba ya ke joint committee on clear da CEO ke Shillong Municipal Board uba B Solia da ka bay lang bat ka SSMP kisnong ki thau na ka bantaban pet bat but dien ni ki jing e ki bami na ka marten takajing ya kerne kabni hi ka juhi na marwa kirang bar uno bepli rukia don hikajing sengau khia ya kade morten tingilai kan lai fuji mudhi tingilai awan da kaju hikajing mud ba lakat bala ro ngin pen klohi ban yo ya kan yulan film ta kajing bahajungi khamtam jung pa jung mulai jungi kata de gadisen jung kalong kumni ngila form of committee mutani joint committee from my officer with the sengayu they will do the needful em kagi bon masih khanru khanyo tli bala pha tengim la dong ma kenekongi andal adep ke public hearing tengah la banong pi kani hang ta you'll get the clear figure sang iba kami percaya iba di condition di marten pagba seperti di don dot ai kada yo kalong gaju em dai bepli yo pikirang ba jung belum dai biki persa ki don la ka jong responsibility ha biki khon jang snong ki wan grievances seki dai biki persa Handik bepelikum kinong yelam ya kesong tiki hap ong wan emsang minister. Daki wan nang balai ki beplik tu. Taya kata ngila ikan ni mentan hoi ke lak bendon sisa kata ka. Jing sma ka demen ma ka long jak jan overload. Tadai na kata ka dang kenduk kak sika. Unu man yok kalau ni lan fil ka man jak ni berokoj. I will prove it I can do it. Kami say that Mr. Astor that within his term that will cut any plan. I mean to do so but I can assure you but I will prove it I can do it. Presiden keseng samla maulai pelun uba Samuel Biam ula pentip bakirang ba kinong mikman bat keseng samla maulai pelun kila ajeng buat sarkar jela baka deben penduna no ikajing lumnyut amarten kenang ba kajing sma kan duna bat baka sarkar ka deben wat ikilat lenti ban lumnyut no hakiwe pat kejaka uloong baka sarkar ka deben pensangi no ikajing pentrikam ya ka biomedical waste hamarten namar baka sarkar kam simla yat kat kum kilenti jong ka an But katkum ka an jong ka biomedical waste kadai ban cengai sans pak meter ni kijaka sak beriu. Uba Samuel loong bakinong maulai kim kwa su bandang don kemarten ha maulai namar klei kendu isibun kijing e bat kle sakta na ke RB ke bami na kini kijaka. Uloong baka seng samla maulai pelun ke kerencai baka hab banle politics ha ka dei baka marten na ka benta ke jingbet jingbiang jong pat no maulai barok kowe. Bat lada ke sarkar kamla ban penurlong ikimat jing dawa kinong maulai kin ya be sakmat ha ka ban sim ya kilenti jong ka jing yaki It's better to come into the table dah bangi come into table ke bomol mentaka lightring ulakhat yangi ya kan ke jelang bangin ya discuss bat habangi wan hang ni rengkat bat ke nongelam snong jong snong maulai ha ka shatri jong ka maulai ton dorbar rengkat kinong mikmat MLA ba pti saukme MDC ba tebar lang patau tingila dan lang hang ni ngiwan hang ni ngiwara ba suggestion na kementar ke jing e ke bangi kendu apok sno mulai habai de bekte ke marten teki suggestion sibun suggestion kini giri orang bag ladap ai te nagali kasang samla malai pelun ro ladap ai te bat nagali yang giri orang bag fair gila ala la jong ke benta ban ajemut ya ke sarkar te habai de bekani ke jing a ke jemut ke jingi kalong ba ngila ai ke jemut ke government ba lokum noru kila de ban reduce ho la ke pala ban penyo ya kata ke jakar ne hari ke di ban sna kalat ke lenti ba ke de ban le ya ke landfill Kila ban le sekarang nunggu kata kata ke hedek dengan government.
ngingim la banong ye kata hare gede hedek jang government gila ban le landfill sakon nu jaka ta bomot manging labuk da kapuar bala kumno gede ban and reduce nok ni tu waste sang thie badan sang thie la 50 hadu 70% khanang ba kane ka jing sma dang thie kala banja no na ki por sa kapuar kata gede gejing ajemot jang sa government but habai de ka biomedical waste ru habai de ka biomedical waste namar bakat kum ki akhi nakal yang ke department ka kam apply dah habak kam apply ngila ai kat tu kat ni suggestion jaga government ru balak kum ru kat balahi ke di ben remove dia katuru nomor kami hab nomor waktu kum ka ai kalong bet sanspa mitar naga residential area te not less than 250 te kan ni ka 250 ru kampat apply hang te ya kan ni ru ila keren ila stress ke ni ka benta te ngila keren saya ki bakin hab bansim khai ke ni ka benta khnang ban la ban bangin lain nak negeri jeng ia habis dia berkemarten ke balong profit tinggi senang orang ping lah dah biar lenti. Basa kau perlu. Kebangitan kejeng sengaw, kebangitan ladap. Aja buat sebagai government ru. Kalau bakat dia ke lenti rem hang ti pila iam. Kadi ke lenti ke surak ke balak senau pareng. Iku apa preserve ke tu surak ru. Teh rem buat preserve ke tu surak dan pun pandang nyut nang tin jerong. Hagis nang gipor lalai kalau akhlem. Kalau akhlem ke tu kerok jeng kemarten. Tengi tiang bayi ke tu kesurak kan duk no. Tengi kuat kan. Kumakan ke puak ke kubit ke bagi beri kan hak manusia yang mas baik kemni. Dia lada ke tiang kesurak hang tiang ke bah. Lada ke nyut nang tiang lala ban kerja no. Lada gini kijing ke bagi nang iteng kubit kemni. Kibri alis kilakin relax lembaga tiga direm ke badai ga jing sna ke bau pareng labun aduk puak hendai mensua. Tekan ni ke dijing angnut ke jongi mulai. But mulai hi kuat syuk bagi marten kandan hang tiang. Manu mulai hi kuat syuk bagi jing sema kan nang yai kiyo. Kesnong nong kuar lai genduk jeng moyong lai genduk jeng ki adjoining area ki badai hapok senong mulai hi kan nong jayur selai area nong pedeng modal beki nong lum yor ter kilang kitlang ke jeng ieu kan ni jeng ketak jeng jeng RB ke bami nang ni ngani tu ifi lai wat pukuni ru filai hapok moyong hang ti hapok marten deh mentap him pukuni syuk ngalengu ai kan beli pukuni ru dan syuk ang ti mata Bang. Menda pukuni syuk haki senam kipor pula lain. Haki ni ki sansnam terus nam ja dang dan pukuni pok hati pok marten. Mentam dan pukuni syuk ka bomot bakal RB ke bami nak ni ka marten deh. Kalau tak haduk kata wat di kimrat. Ngani tu piwat ko ke bedrin nang tur ni, ke ke bedrin nak tu ga nak tika wias nang thian ni ka no sathi support dam site sam khoi sa yam sathi. Tapi tip ka ke bejaya tu gi dok khadok penat nang thian. Teko ke bami nak tu ga biomedical waste tu kat kum ka ak ni hajing sisa ya tu ke bami nang tu kilawan penangkam masak kali ban mi gitu kali bami nang pak marten henry ya katar ngi iba ke biomedical waste treatment plan nanti kambiang te gini mat ki bangi la stress ya ke government kan hab ban sim khia tengi ngi la de persai ba lada fimle ha kapur gembangnya ngi kembang mangi nak kalian sama pelun mangi kena mulai ngi la bu kapur tengi bersih hingin hab niat bisa khamat kena kam ngi numpat sang thai kena kam